A primeira cita na historia da U de Ourense na Copa do Rei nese legado tan especial cun C de Ourense con moitas noites máxicas aínda na lembranza dos afeccionados nesta competición. E en parte un pouco como pechar o círculo, porque un dos primeiros blogs da historia de Fica coa Bola foi o regreso á terceira da Unión Deportiva Ourense, precisamente ante quen? Ante o Pontevedra B, e na súa primeira participación copeira pois recibían o Pontevedra. Con bo rollo entre afeccións, un ambientazo nas bancadas, partido especial para moitos exgranates que agora xogan nos Dragóns e coa Real Banda de Gaitas interpretando o himno galego. Un día especial e un partido tolo cun gol a 30 segundos do final e unha quenda de penaltis para adozar, aínda máis se cabe, a semana copeira que vivimos aquí en Fica coa Bola. Compárteo cos colegas. Nós somos amigos desde fai moito tempo. Bueno, estudiamos xuntos e vimos, xa que xogaban aquí, el traballa tamén en Ourense desde fai un par de anos casi. Dixemos, para unha vez que Dixemos, xogamos... pois esta vez non podemos tal. Ahora, o seguinte é ir a Pasarón a ver se sube a Udo a primeira ref ou baixo a Pontevedra, pero mellor é que que suba a Udo. Partido a partido. E xa me invitaré a ir a Pasarón. Quen vai gañar hoxe? Home, de ver debería gañar o Pontevedra, pero bueno, a ver. Bueno, non sei queremos prórroga. Estaría ben que despois de onte tamén gañara Udo e esta sería tremendo para a cidade, pero bueno, a ver. Que pasemos ben todos, é importante. Que pasemos ben, que non chova moito, e co campo este ben e sea divertido. Marque Rufo, hai lágrima dos dous. Hostia, cala. Claro. Hostia, é jodido, Rufo aí... Non sei se choga. Sí, titular. Chamou a Pontevedra o meu Pontevedriño. Claro, home, que ele desde sempre en Pontevedra foi moi querido. A verdade que cando fichou Ourense foi unha mágoa, pero bueno. Unha porra, miña. Pois 1-1 e na prórroga 3-2 para Udo. 0-4. Hasta logo. ¿Quién va peor de los cinco? Ninguén. Imos todos. Yo seguro que no. Yo creo que es el de mi izquierda. Eu opino que a Twitter Cup 2026 é da Unión Deportiva Ourense. Yo opino igual. Faltounos Planeteiro en punta, pero por o resto... Ale, Unión! Ale, Unión! Era a miña paixón, levote no corazón, Ourense somos nós! Opino. Y ahora sigue muriendo. Don Luis, comentarista hoxe pro Galicia en Goles. ¿Qué pasa, Rubén?
Outra vez Labrada, o primeiro da de Ourense. O gol do Gallo, no Couto. Dalá, en concreto, xente Dalá. O himno do Pontevedra no minuto 41. Empezaremos fora da casa. A ver, como resumimos isto, entón? Ti dirás o gol? O gol, bueno, é un churro de Labrada, pero outra vez Labrada. Tamén lle facía falta despois do inicio que tivera na segunda federación. Despois o Pontevedra mereceu o empate. Mereceu máis, tivo 2 paus, tivo unha que saca a Manu Guizoso co peito case sen querer, mereceu algo máis, pero bueno, o mellor para min, da primeira parte, polvos. É que despexa balones como se tivera 20 anos. Eso é o chocolate 90 e pico % que nos contara Emil que come. É que se mete nos contenedores de xeo. Home, espero que nos de basura, no. Dios, qué ritmo, chaval. Malada como está apertando hoxe o Couto, agora protestaba un cartón amarelo que finalmente amosou o colexiado. Levantouse todo o Couto, bueno, escoitouse ata Berta Miráns, espectacular. Oye, o povo así nunca estivo, na vida, nin en segunda vez. Pero se eu vive 2 horas daqui, caralho. Marcha o mítico Viti, lenda do fútbol ourensán. Abollou a chapa, Qué animalada Justino, chaval. ¡Oh! ¡Qué manera de correr! Berta Pontevedra, agora moito, no recuerdo do empate. Pol primeiro berra, despois Levantes. Vaya loita, o compa hoxe está recibindo un máster de parte de Pol Buesa. Outra de Vizoso. E segue Pontevedra atacando. Ollo Manu Núñez que xogou o segundo cartón, O 80, máis do Pontevedra.
para o Pontevedra. 6 minutazos de engadido. Maneira de achicar agua a Ourense, unha locura, que maneira de achicar agua, que partido criminal. Buah, está teso, completamente teso, compa. Pues vai a haber prórroga. O fútbol é increíble, é unha animalada o fútbol, que animalada. Intentou uno de todas as cores o Pontevedra, Vizoso estivo espectacular e xusto na derradeira acción no remate de compa pois non está todo afortunado e acaba entrando ese balón chorando de todo e tenemos prórroga. Increíble, Tiago, profeta na súa terra, pero a prol de Pontevedra. Que ocasión para o de Ourense. O sea que chegamos aquí aos penaltis, non? Digo eu. Os penaltis van decidir quen pasa a seguinte rolda da Copa do Rei, a Unión Deportiva Ourense ou o Pontevedra, despois dun auténtico partidazo que tivo absolutamente todo. Vai quedar un blog espectacular, pero nada comparable a vivirlo aquí no Couto. Dous amigos, Vizoso e Edu Sousa. Errou o primeiro Parrilla, vai a Belenda, Vizoso na porta. Errou Puime. Outro fora. Vai Selmas, el marca gaña a Pontevedra.
seguirle, Pontevedra o seu lema, hai que roelo, identificámonos moito con eso e creo que o día a día identificase con Pontevedra, e dixemos desde o día 1 que chegamos. Estamos aquí para ganar partidos, estamos aquí para estabilizar o equipo na terceira categoría e sobre todo para honrar o escudo. Eu creo que estes rapaces están honrando o escudo, van traer outra vez nos últimos 4 anos 3 veces que volve o fútbol profesional e sí que nos gustaría pues, agora senternos esa presión, pois eliminar outra vez a equipos de fútbol profesional e xogar a peito descoberto contra eles. É a miña cidade, faime moita ilusión gañar diante da miña xente. E bueno, a seguir e agora a esperar con ilusión o sorteo que o Pasarón se encha e que sintan os rivales o que Pasarón. Yo, para mí personalmente, puede ser una de las últimas. Pasará lo que pasará, iba a disfrutar y he disfrutado. Ya son 40 años lo que llevo por delante, mucho tiempo jugado. Yo quería que se diese una noche de estas, que el equipo compitiera, que compitiésemos, que disfrutara la gente, la afición, la gente que ha venido, la gente que ha visto de casa, es que todo el mundo ha disfrutado. Hemos estado hablando dentro y están que sí, se lo han llevado ellos, pero hubiesen estado contentos todo el mundo si no lo llevamos nosotros también. A centrarnos en Liga y intentar volver con la Copa otro año, a ver si es posible. Se tenía que jugar a fútbol, yo al final voy al límite. El partido creo que deparaba muchas de esas cosas que sigue siendo fútbol y bueno, al final pues sí, hemos disfrutado de tú a tú con nuestras armas cada uno, pero se queda en el campo, ya sabéis que queda siempre en el campo. Yo soy de competir diariamente, creo, con mis armas y todo y nada, a seguir. El equipo ha dado todo. Yo vi las caras de la gente, como hablábamos, como yo necesitaba que se riesen. Cuando estás muy tenso, seguramente muscularmente te puedes... Entonces hay que sacar la parte positiva. Si vas pensando que cansado estoy, intentas hacer la inversa. Pensar que todo va bien, que va a salir, que tienes que estar en esa positividad, porque si vas a lo negativo, entonces intentaba pues darle ese toque de humor. A muchos le he dicho que llamaran a mi madre, que le dijera que ya está bien, que me desapunte ya del fútbol, que he dicho no quiero seguir en esto ya, para sacarle esa sonrisa. Hay momentos que hay que disfrutarlo. Esto del fútbol, si no lo disfrutas, y yo te lo digo, son muchos años, si no disfrutas, acaba contigo. Y yo hoy he disfrutado. No pudo ser. La gente se vació, lo hemos dado todo. Al final tienes que estar en esa parte positiva. Cuando el esfuerzo está diariamente, el sacrificio, gente joven, que muchos no han vivido una eliminatoria de Copa, ni una prórroga, todo esto suma. Es un crecimiento. Yo creo que estamos en crecimiento y a seguir. Cosas positivas siempre, que lo negativo viene solo. Pois aquí estamos, xa co abrigo posto e xa de retirada do que foi esta semana copeira de Figa Cabola. A verdade é que hoxe vimos un partidazo entre a Unión Deportiva Ourense e o Pontevedra, no que eu creo que gañase o que engañase, pasase o que pasase, a xente gozou de fútbol, as afeccións estiveron tremendas, os xogadores deron absolutamente todo ambos os dos conxuntos e vibramos moito. Pasarón voltará a ter un equipo de fútbol profesional e a Unión Deportiva Ourense quedou a 30 segundos de recibir a un primeira división no Couto. Estou completamente seguro de que ese club, esa afección, esa xente vai a volver a ter esa oportunidade de poder xogar ese partido histórico no seu campo, logo dunha semana copeira que tanto nos gusta. Xa de retirada, Vémonos no vindeiro vídeo directo de Figa Cabola.